Because I can never satisfy the hunger and the thirst that is within you. Awai le mawhaio na uwha amalie. Ile ngā lala, ile whiainu o lo i tutonu i a te oe. Ile tumu atu atoa o le atua. A o lo iai se tasi nei au te iloa na te mawhaio na wha tumu i a te oe. Mawhaio na wha amalie i a te oe. O mea mana o ilo loto o nganga pa ia le wha tumu. Lo mātou a inga umanei o mātou tangata te totasi. Lo iai lalo le malu le nei. A nganga pa ia. Whapupula mātou mātou loto. Whapupula mātou mātou mawhauwhau. Se ia mātou I loa lo mamalu a tili le. Whamanuia ma iai mātou. I le nganga o le poto, o le malamalama ma whaalinga. Se ia mātou I loa a tili oe lo mātou atua. Bless us with the spirit of knowledge, the spirit of understanding, the spirit of revelation, so that we may come to know you more this morning, O great I am. A oe foia I o le viinga, o le whamanuma le whanetanga lo mātou atua, ai alalanga le aupaia ma whapeatu. Mena ia alale le mamalu o le atua. Thank you, team. Hallelujah. O le yasole nei a faisa e muli I talaanga o me o lo tutupu le lalo langi. Na tanto moli mawina I le mae o le li o ien. A wasa fa penao na fa iloa mai ia I tanto le matua fa le angaina o Florida I Amerika. Ai le imalo loa ina. If you have been following the news, then you would have observed and experienced the devastations that Ian, the storm, did to Florida. O nā mea o mai whapenao na tātou tōma na tunatu ma tātou whesidi ai. O le a ea le winga o nei mea. It calls us to ask the question, what is happening? What's the meaning of all this? Ai a tātou wama ai le fionga le tua o inai to o file mua I leo lo fina ngalo ma loto. Tātou te iloa ai e moni lava o loo soifua Yehova. But from there we can see and confirm that our great I am, our Almighty God, our Father is alive and well on earth. O ina foi lea e wha mautu ai leo lo talitununga o oil tangata kiwshano I le fionga le tua. O I tātou te loa I le whetalainga a le tua ina o ia e mata I lana upu ina ia whataunuina. O le tala fo ina na ia te oe maule tangata kiwishano uai whai to toa le toia fio mai o le li whaolo Yesu Kristo. It explains to us that the time of the rapture is very near. And revelations and the word of God, the revelations of the word of God are now unfolding in our midst. Ina vitato te vai o leo wa whapenao na mata le tala mai. Le fina ngalo leo le tua. A le fesili mo oe mo o le asa tato mea o whai ai. But the big question that we ask ourselves, what are we doing to the message of the rapture? Awai le ngata o na tātou I loina ma tātou whaalongo iai. Ai ta tau I tangata te tasi o na tāpena pena iai. Awa o oe maa o le mafuanga o le sitianga. It's good to know and it's good to hear. But it's best to know whether you are prepared for that day. For you and I are the reason for the rapture. E lea ianse si mafuanga o la foi nei o sitianga. O mafua angol sitianga mo e o lo ola lava matu ma watu I le fionga le tua. O te manau whai loa ian te oe e le lava lau iai le lotu ma me te alu le sitianga. Awai te maua le iawa o ngā le fionga le tua I le tusi o mātaio. E te loina fo iawa o ngā paulo. Ina ua ia tue whasoina le tala le leilea. I tangata I utei o lo sala lau solo I nai Europa, ma Asia tu tutonu. Ai le ngate leo tangata no ese.
So in that of our Lord Facilila Oleale met town tato fire. But we ask that question, what should we do? What must we do? Ole tali lo mai na. Ole fionga le ale tu. Ole tuspa ia le. Awa tuspa ia o Yesu Kristo. If you say that you love Jesus Christ but you don't love the Word of God, then there's something wrong with your faith. Te manawa tau ia te oe, e te whai mai e te alofa ia Yesu Kristo, ai a whai e te le alofa, le tusi le mai whai tau ai nā, e le o oe o se tangata e ato tolo o alofa ia Yesu Kristo, o te le mana oe o le ngia oe. O la ua lea whamtalanga i whai pēa, whatu a uman whamtalanga lea, pe a wha pēnā o na tā wha tolu longo. Ngā o waka kai koe ka kahai longo i e pinga masa ngi Samoa. Are you with me? O la upule nā. Ia e vava ai do langa Kristiano o tātou Samoa. Bo ova ma se lau iwa suma le lua tausanga talu na o tala le lei Samoa. Ai e va ai le soifuanga o tangata Samoa le ngate Samoa o inei e matua le tutusa ma le fionga le tua. O le fesiri ai sa. A wa le telo tātou nua kanata o la ua o i le lotu. Are you with me? Are you with me? E tangata lo lotu na watu i whai tutoa leo le whaavau tu i ai nama matua la tō moni mau ai whai mai le tala le whai toa leo le whaavau oi o tō o na lau watu leo le la tō CV o CV o la tō mea na whai le lalo langi nei lai mita atu e la tō ngaluenga ai whai mai le whaamatalanga i whai tutoa leo le whaavau o te le loa o tō pe mai whea o tō. Manatu la o e naso nei. A whai o naso nei. O le a e halu i lo le whavavau. Ngo le halu le la oki. O whea te loe te halu iai. E te halu i lo le whavavau. O le awha le mafu anga e whavai ai. Le ale manatu e whavai ai lau maule na. Alleluia. Awa le wa e whalongo iai. Le itangata na lo lotu ai o atu e te ena mai nai. I le whai tuto. E le leanga le lotu. Ai te tau ona i mama lama le winga o le lotu. O le lotu e meitanga te whalongo longo i la fionga lea le tua tuspa ia. Le tuspa ia le tau tametau o le upua le tua. The word of God. A whainga tau te whai mai o le fionga le tua lea. O le upu lea o le fionga le tua. O e ola i le upu lea. O le upu hai nai te ola i. Alleluia. A e ola i le upu le whai au. Ka alofa i ate oe. Alleluia. A waile atu o tō whai au ia. Are you with me? Ai whaawao i le atua ma le Yesu Kristo le whai au. No minga le whate te inga o au. Aua te whate ta i atea. Ai whate ta i le atua le o te tautala i le tae au le nei. Wa o ia le na te talia ina oe. I lona malo. Lima whawhine ata mamai, lima whawhine vale lea. Tasi lona tō whamoemoenga nei ai, i le talan tuspa ia, o la tōna i ta ua tau pau e tō se fulu. Wawa ai le wingo lea o onga. Tasi lona tō whamoemoe e whatalitali, i le fio mai, o le whato a whaiava. O la tō whamoemoe fia o whatasina ia awai, it is Tausamaanga. They have a purpose. And the purpose was very defined. They gave up everything to await his coming. I fai maila mo mau al tuspa ia le o le fionga le tua le feta lai le tua le ana tuspa ia le tua e ana le tala i tangata ma le ola i whaavavau. Wa saulo le alanga ma le aveai. Fa mai leo al watu il fatu a whaiava. Wa whaalo longo iai. Fa mai ona te i roa leo lantou ia. A wa fa mai fam talanga tu se Mateo sa mo moe lo wingo tu lang leo lai malolo o malolo le wa puna tanga te ia na me fai ai fai malolo tu fa moe moe e ia le te me fa pena ona na to felo ia ilea male o le asau o le tala tu spa ia o le fatu afa ia vana o Yesu Kristo so ai man tu la le tala tu spa ia le fa mai o le fatu afa ia vale Yesu Kristo e te man tu ai fo la le o le fam talanga le i le sitianga. Tato e whatasina.
E fio mai lo lea o le fatu a fai ava le wa fio mai lo ke viso fa mai malanga ina tori na ona i lo le taimile na le tulanga lo ia na to tapenanga the taito tasi tangata malama ina tapenanga ai manino le feta laia ke viso na mai le wa onga ina. Jesus was bringing that parables for the understanding of people then and now and tomorrow. Hallelujah. Famei to te ia le sito lima o lai mumu le moli pe o mumu o la fo ne o moli nga o ia o la fo ia lava ma swau a fa mai lo ke viso o la tona tangata popoto ai malanga mai le sito lima na wa matua muititia le moli botoe o sina pe e tango tu swau o le seme o yai manino na fionga ne tue na fa mai ona aisi ai le ona to pe au ngani i le to lima ta mai le pe mafai ona maua se swau mo la to o le tala masani au te tue mai ia te oe ina ia te fa fangi ia te oe le asone nei a wa le asone ta pe nei ta ua mo ata ao. Are you with me? Alau tu si orang nak pawalan kata oleh la kali mengo fakupo tato ye fatas. Malanga mai la tolia mo aisi wa wale seme o ya ina. Fa mai ya ta mai. O I fa te ba ya ila solea ele ai se te fetufa. Ele to ya se te me fe fa so ai. Ya me la solena. The suddenness of that sound will not allow us to share any more stuff on earth. E le to yese te me te fa so ai se mea. Awa o mea na i ta pena, o mea na i a te oe, o mea na i roina, e wa umana fetala i ele fionga le to i a te oe, o i nai whanangulangu i le asole na. Ma fu anga fa na mai le nganga le le ia te oe ma le upu lea ina ia e vava ia ia langa o tuspa ia le na mai me uma lava na fa mai mo ma wala fionga le tua e fa malo loa ia te oe fa malo lo ia te la vea ia ta ua mai le fa fanonga so ina te vava ia e lua me te mo le tuspa ia lea e te mo al fa manyanga i ro langa i lalo nei te malo lo i so se me lo tino malo lo wanganga ai ao ino o mai vala au pe te oti foi e te oti o mai angeru ave o le fesile sa le anga sa te le lotu e le ono lo lotu mo lo awai sauninga na o mai angeru na ala no mai angeru ya toi ona o o le afafine o le tua e oina e ola i poponga e ola na e ola fa fitauri ai te le ila fa ilo fa tuanga i le upulea o mai lo leo angelu ave. Hallelujah. So ina te vai ai o le ki antua mo oe i le ona whavavau o le nai a te oe. E lo ia ke viso le ki mo oe wa umana au mai e ke viso le ki a te oe ma. Christ has already given us the key to his heavenly home. E te maua le ia wa onga a Mateo le tau pe suma le ono le suma le valu o tusu Mateo. Suma leono na ave fai lo ya peche o te vatu ya te oe o ki o le malo e te tatala e te fusfusia me lalo nei e fai o mo oe. The authority has already been given to the church of God, and the church of God are those who believe in this word and live this word. So o le ki anto o le manuia te ola lalo nei mo o manuia o le na wa ya te oe a wai leia se ainga le se tuspa ia o fo fongene vai te mea wa o telefoni e te alo ma ave lo tuspa ia o ye le telefoni o ye tuspa ia tono lo telefoni ai to fien sangata e le fai ta win al tuspa ia na ye la ai tanga e fu lo te when you measure the time and the apps that you spend on that phone, you will know from there where your faith lies. E ale singa te le tanga e fai tau tuspa ia na ina ai va ai e lau kai mi lunga le Facebook, lau kai mi lunga le TikTok ngai ka mai ava me le TikTok pe yo ka le waki
ngai fa ilo ma ia jo na so ko ya lu TikTok lo vai po la le uminga sa ia nga o nga fa lai fu tia i lo le mena te tapena ia te te ngata fa ya o tu spai fa mai o swao ule i fa ta oto le ele ole hang pa ia. But I have come to tell you, it speaks about the Holy Spirit. Awa ale ai le hang pa ia ele malama le moli le. The word speaks about the light. O le upu le malama le. Fa make you so o le sulu le yo to vai o le malama yo to wala. So ele ma fa yo na e no fo podiuli. E winga I porkalame wa umana fa le tua mo. You will never be in darkness or be in ignorance of the plans of God in your life today without this word. It's all contained in this word. It's God's story for every man and every woman despite color and greed, who've decided to search and seek his presence. They're all here. Ele fai longa tangata le tua. Hallelujah. Tau te fai upo I Mosalemu, le o tatu e o Mosalemu lo le whawau, ai uma e le akau kako, o le akau ke whapena o na ala langa, pi ia Yesu ke viso. Best to get, kau ke le o le whawau. Ai sea, langa tatu te le tali tolu le upu lea. Ala e whawhina ia to lima, o ia te wawa I le fuatanga o manui o se furu lea. O e to lima te mamai, o e nana ola I le upu lea. I le taimi leo le vao le au mainga le upu, ma le whaatalitali o le sitianga, sa ola I lantou le upu lea. Sa ola le suao, o le suao o le ngang pa ia, na te wha amara maina le upu lea, sa na o whawhine popoto ia to lima, e whaitau le tuspa ia. A uman whaitau tuspa ia, e wala au ia ngang pa ia, e wha amara mai. Ia winga upu ia, a wai to tele o tantou, e o whanyantau, te le malama le tuspa ia. Ai o te whalango le ngang pa ia o ia wha malamaina le upu lea. Nā whai mai ke viso a o le alu I lo tama e le mawhai on a wina mai ngang pa ia iante o tau. A whio mai fo ngang pa ia o ia le nā e wha matala iante o tau e a o iante o tau ma wha manatu iante o tau o mea umalava o lai no whali I o lon tama. O inai te wawa iei lea e ese le tāua le upu lea le tua I lo soi fua malo wolanga e ese foi le tāua o ngang pa ia I o tātou wolanga. Au noa ngang pa ia mo tātou wolanga o le mafua angale na te fisili ai sea me le tutu sai le fatu tua tangata. Ai sea me ese o isi tangata o leva na whaolaina a o le lala vai ola I le olanga tuai e fia I le li e fia I vivi I le li ai a umalovi inga tono le whaisa nga luakwa I whafoi o ia koe alu a ia whaianga me masangi ai. Are you with me? O leo ngala leo le upu lea. So mo tātou la ia e fia le upu, e fia vivi I le tua. Ai a umalo le upu wa umafo kai mo le tua ia. Ia wa kuulo foi nga. Ia ai alu fo leo kuilo o fo le lalo lang. Ha fonga le mai. O le mena tupul to lima lea vale lea. So ka kou la ia lea tau te ola I lo lang tuai. O ka kou nga o lea vale lea. Hallelujah. I don't have to excuse myself or apologize for the word. Awa o lo le mata faioi e a o mafsosoani fo ia te oe ina ia e ola malama. Ina ia e vivi ima e fia el kai aule nei. Ia a el watu fo yo fa pena fo ina e vivi nei fa pena na vi o. Lang le o mata to lo fe mai. O fe ma wai le tua. Ai kari ka miti. E mau le tua I so se. Ka yalka ko ko mai. Hallelujah. Ele leia le o me tanto o tuspa ia. Ina ia tanto malama mai. O sana. Le woman amatu ia fata upuna le fionga le tole. I mata upuna mate yo fitu. Ia male mate yo na lo sumalima. E fa ata mama ia le tanto. O le tua waso te tasi. We are serving a God of every day. Fa mele fionga le tua e foulo wa lofa tu noa ia tau I aso te tasi. O lona winga o ta fa le tonu I laso le nei le wa sau
Wa o sau foi, wa tatala noa lole la fionga le tua. O le mea ta ue fai le upu lea, ia whapena ona loi tawina i o tato wolanga. Ma tato vava i fai lea i o tato wolanga. Po o tato wola i tusa male upu lea. Awa o lanto wia na watu, na mata upu lea na o fitu o mateo. Na watu tuina, na fitangisi. Le ko lima fai lea nga oko i o la ua mawal swau. Ai koe fai mai, waka pungi fai kokoa. So ele kali ai ele li ona ko loi maka. Wa umar kai min safa peranga kaunga fa ngisi ai. Fe ngisi fi lo le upula e te mafa mama lama mai lo upula. Ya ko kangi ni ke mo ka pungi fa ko ya. Fa lo kala lis ka malo si ya kangi la loi maka ko la ko le si me mama fa la le si me la ko kangi mai. Hallelujah. Let's hear the Lord speak to your heart as he has done to my own heart. O aso te tasi mai ele tua lava noa le mo tātou. Amen. So leo mo tātou iei aso ngataanga. A o e ui lava na tupu mea iei aso ngataanga. Ma whawhita uri le tu rai mo iei tātou. Ia eiloina o oe o le atali o le awhawhine o le tua. Wa uman whetalai i le tua ia te oe. Nga te le tu lafua ia te oe. I want you to take ownership of that promise. Despite all the difficulties that is coming upon our lives, that we are facing today, the uncertainty of the world, the God that you serve, the God who said, you are my child, you are my son, you are my daughter, your family is my family, He's going to watch over your life. He's going to watch over your family. Why? Because He is the great I am. He's not a man that He should lie. Masani ta vai o le tua le o se tangata te pepelo ai tatou te loa la fionga le tua ai tatou te le traditionuina o le fita uli na tatou ke siano mo tatou loa la fionga le tua ai tatou te le olai su elo tusi ile to ma fau su ile yoane mata upue yana mata upue fitu fai upue tol sumal van kam me mi tu shona. I've got a message prepared, but I don't have the anointing to preach that word. So I'll go with what the Holy Spirit is going to put into our midst this morning. This is the word of God. O le upu le ale tua mo oe. O le ua nau ma ia te ia le tae au le nei. E le fa pe ino le tua ia te oe ma. No. He loves us so much that every day He's watching over our lives. E ese le amana ia ino oe ma o le tua. E ti ngā lavanta fa le tonu. E ti ngā lavanta fa o le ole le tua yo tau langa. Ai le tu la fo ina oe ma o le tua. Ai e iai le teimi. E fa pena loa lea. Ona tātou tali atu e tusa. Ma lo tātou wola. Ma leo langa na tātou wola. E ui na tātou loa loa finangalo. Ke nese ono fe upe tolu nai au mai e le tua ma le amatanga. E le fa vavau ona finau o lona nganga ma le tangata. My spirit will not strive with man. For man is only human. The span of his life is only 120 years. So I fa utala ye na makwakele ala vango moka ua. Waka. Ai se lau luas fulu le au sanga le amai le tua le umi o lona lofa tunoa. O mai loma le lolo vai teimina. Ya ka koe le o ya ingali ke ro afo no tatu tau sanga. Ai ui whana le o ia ina. Ai, e hawa ana tātou wola mo ia. Ia so te tasi. A tātou ia ina tātou whai tau lo lea. I le whai upuna tō sumare fitu. O le tā ua o le whatua tua. I le o langa o le tangata whanau fawina. The importance and the power and the authority in the lives of born again Christians. O le tātou mata upuna i le tā aole nei. O le tā ua o le whatua tua. I le o langa o le tangata whanau fawina. The importance of faith in the lives of born again Christians. As you read that verse, you are the one that Christ is sharing that verse with. He's giving you the opportunity to know His plan for your life.
Whether you like it, whether you're going to receive it, He's already spoken it. Because His desire is for you to know what He has for you. O lona wha moe moenga yana yana fionga ia. Ina ia e langona ina sose tangata e whaitaula na upulea. Ia lato langona ina e le whapena o na lafo ina pe wha. Pe tu lafo ina ina tau e le tua. O loo iai whafonga i ovo o le tua ia ia tau. Tato whaitau, tau suma le walu whai upu. Ioane fitu, le mata upu ia. O se whato tua ia tia. E pei ona fai mai o le tusi. E tafe mai o vai tafe, mai te tonu ia te ia. O le vai o la lava. Le ua whetalai ke viso, wha maonia ke viso le mele te tonu o le tusi lea, au mai lo le ma mea tonu o tusi le mai, a o le whatua tua. O oe lea, i le tae ao le nei, a whai o oe o le tangata whatua tua. Le ua wha mai ke viso, e tafe mai o vai tafe. Vai la wingo upu ia. O le vai tafe, a o ina tafe le vai tafe. E le ai ase me e a foi nei e tu ma te te e tu ina o ka ma ia sa fa o ngu e a foi nei e kai minga pe al vai cafe a o la na tafe mai lo vai tafe le e fa ma ma e tu e fa fo wina ia le ala vai ma vai tafe na e fa pena le o mai o le upulea so le tai ale nei o le wa feta lai le tua ia te oe a fai te fa tua ia te ia mele fe mai e lo fa pe mai a me fa tu le lotu a o te fa tu le lotu ele ai sa me mo le lotu a te mo me uma mai le ke riso e ana le lotu o le lotu o le fa potonga. It's an organization where people can come, people will come and congregate and hear what the master, the king of the church has to say. Ta ye fa tasila e le whapela na le tue lotu ai lea. Le ai. A wai ke le maua ia McDonald, ia le upu lea. Paule me ke maua ia McDonald, ngā le tapo perka ai vai lea kai ngā o kou kai whapea. Ai ke au ngō mal ke mia mai ngā. Whapea ska mai minti a. O le pepelo lau mea le lau lang. Are you hearing? O oe o sangata whatua tua le tai aule nei. O oe o sangata whatua tua le tai aule nei. O i nai te loa, le ua whetalai ke wiso mo oi le aso le nei. A e whatua tua mai ia tau. O Yesu ke wiso lea, pa mai lola ke wiso, pei ona whai mai le upu. O lona winga, e whamao nia mea uma i e tono tuspa ia lea, ia te oi le tai aule nei, pe a whai e te whatua tua. O le whatua tua, o lo whalango lango lea, i mea uma lava le tono tusi lea. Tusa pe te oti ai. A e oti foi ona lo whatua tua le upu lea. E o mai angelu a veoe. Ia e au mai ka mau a ingo la langi lea, wa kau mai le upu lea. Nga oki ka malo mau oa, ai ave kangu. E le kau whaase e le tua. Are you with me? Fia kau sango kako whai kau ia i. A kako ke le olai. Ma kako le karia inga. Ia kako wole e uma mea le kou a inga. E le kei me maliu ai. A o vai upu foi au mai i moli mau ma foi nge malaunga fai fe au la ko o mo fa ber fai fe au le atua e sa ile ia so na ele ka kala ele ka kala fai fe au mo la mango le se ka o fe ke mo wat kus pa ia e ka kala fai fe au mo e ele su e fai fe au lo wa mango i lo le fa va me ka fa se nga o me na e fatu le tangata ala wa menino lo talenga peso mai o se ai lo tino mai no lo toto e oi no ti e mo wa ia le o la fa va. Are you with me? Ngai alu le va ai le ma o langa fionga le walking e ai la ko ngai ke lo le e le lokwa ai a nga foi nga lokwa ai le awai me fai le lok me piskanga kasias o mo ka kasiasi pa me sa lokku nge ya va fa penga ma ya o me fai ma ka die ma ka o le kalesia ai le ai ama sanga me nga o tsono o yo kan ko le aulo ai ai la ma la o ko yin fa mai o o tau le wa i u ya chau le tau sinyo me foi le wa ya chau le palo le ola ya palo le ola lo ua le sa me nga fa le ma wa me lo la fionga le tua o le la pele o le lotu wala to fa pele i tangata a wale fa longa ye so fu a le me la fa le lotu la wala ko kikinga i ma le upumoni ye fa longa ai a o sau e tau ia te fa meke viso a e fa tua mai ia te ia o ke viso lea e tafe vai tafe ia e le tafe le kai me ki oki ai
ia la ko ka fela ia lunga le me o la i manguia ale vai tafe le mana ke viso o le vai tafe mai to tonu ya toe o le vai tafe le o le upula na fionga le tua le upule a e tau tala i so se mei lalo nei e manuia mea umalava e awina e so tu se le yoa ele Isaia 5:5 Isaia 5:5 le umkuka a ready loa ka mai lo le longo vai le longo le alkolisi me ka mai ma u mai lo le ina ai ale ka o ke alua ya ele se fa mo mo le afo le umalanga le walela le baba mai ta te fatasina Isaia 5:5 le upulea le uputusia the written word because the written word comes alive when we speak le upulea wana se upolo tusia vai tusi le upulea le upolo ia leola ai leola le upulea pe ale tautala le ngutu le tangata fatuatua are you with me you can be full of the knowledge of this word but if you're going to be silent nothing is going to happen tatua fatasina e po la le tumu tatu ata mai le upulea ai ale tautala lo fonga e le mafaina tupu se vavela all right tatu wo le Isaia na 5:5 a lona fai upu e suma tas this is how God operates in our lives e le ngata na ia tusia mai lona fina ngalo ai nga yoi fo ile tua ina ia fatino ina mena fa make viso o lo nga lue lo tama o te nga lue fo so ina ua fio me ke viso la lang ele nga lueng la ke viso Christ did not work on his own. In fact, everything that he taught, every word that he spoke as his Father directs him. Mena te vai te whaalango lango i le upulea. Isaia a whai waiele, Isaia na lima, o na whai tau wane rol whai upe sumale. E sumaltasi wha mole mole whai tau i ia. Na ufeta lai le tunai fa mai e fa pena foi la up le upula le watu sia I fa mai ke viso a fai te fa tu mai a cha o Yesu ke viso o le upula watu sia I a e tautala yai fa mai no le tua o ha o te matamata are you with me o e ma we fa tu ya ke viso e fa mai tama o ha o te matamata la upula ina e fa tau ina le me e ave yai e manuia foi le me ave a e te talo ina mai e ta talo le mai e le tupu mava venga ia ina ai sea a wa le tela o se talo o le talo ma king po o ma fai ai are you with me e va ko upu ma mai te malama ai it's good to understand the word because all our lives success and prosperity in our lives are in this word are you with me mena fa mai ai skiru ai ku sile e le ai la manya a le winga I o le a retola lea fa tonu ya iskile ai le upu lea fa me kwis o o le a retola o ke viso le upu le fa me sai le amatanga na ia fuafuina me uma so fa melon le tua o te matamata so e te tatalo lo lea a e tatalo le tu sama le upu lea fa me tama o a matamata le upu na o le mea ta mai fai fa mai ia fa tonu ina lona finangalo le upu lea le upula le pe a fai te talo mo le mai e te talo tu spaia ia e loina mau tu spaia winga fa malolonga salamo se lau mal fitu fai upe losfulu e talva tama te vala watu ya te oe e tusa malawa fionga salamo mal fitu fai upe losfulu le e wina mai la upu ina ia fa malolo ia mamai malave ina ia ina cho mal fa fanonga ia e fa malolo ia le mag e tusa mala upulea mai la vea ia te ia mai le fa no la me fa ia le tu le upulna o lai mata ina ia fa tanuina ai mama ai le winga le upulna mata e le tawa fio mai le tua na ia e va ai o sau le tua e te tali tonu ia joy that's what faith is you believe he said it and you know he's going to do it hallelujah so te le tautala ina le na le lavo la fo le upu wa me fo la na e taliane tua ai me fo le na lai fa ka pe ka dia le fa pe ka di mai ele tua al ma fo anga le na
Ai sea, a wa mai ume le tua, le poto o lona malo ia te oe. Ma fu angana te talo ne fa meke viso ina. Au tau te talo, fa iatu te ma. Ia o mai lo malo. Ia faya lo fina ngalo ile lalo langi e pei ona. Faya, o nai te lo ai, o le langi le nye mama i le langi. Ai ei tangata mama i le lalo langi. E mama i foi kangaka kirisiango. E mama i foi tangata fatuatua. Ai a mama ina e le ona fa pea ui. Po le a foi se le a foi se anga sala. O kako ma fau fau na. Aleluia. Fai mai ke viso. Suma le ono tu se Ioane. A lona fai upe tu suma tolu e maua o tau e popo ngaya la lolangi. A i o tau loto te tele. Wa o manu malo ai. Tau te manu malo ai fau. The word has been spoken. Wa fai loa mai le upu. Fai mai ke viso e maua. Mantua la tau e feta lai ke viso i. Ma ta upu le Ioane suma le ono. O le afiafi lea. O le paseka mulimuli. That was the evening of the Last Supper. A o tae awa e na alu ke viso i lunga le sa taulu. Au I te whautai, wa ta tala uma mai e le tua, mea lilo lona malo, I e whaatua tua, ia te ia. Are you with me? O tatu I whatafsi e na. Leo whamike viso, e maua o tau I popua ngā. Aleluia. Tina Maria, e tari tonu I le tua. O se tina ta talo. Ai sa whapena o nā whaina lona tinu. Whapena whamei fo mai. Na ua maua le stroke. E le to iaiso na avanoa. E le to e malos. She's not going to recover from that stroke. O asa utalsanga iai pamole mole pe mawhaina ave au kilani. E whai elea sona operational on whai ai awa le bleeding of the brain. Ai whai maila tau. E mawhaina mato whaia. Ai le mawhai ona mato tari tonuina e whapena ona manuia. Awa ata oto ai infected le na foine le tautonga le iai ia o lona winga wa worse atu. Fatu le fo mai, faftai mo lo tau whailoa me lo tau poto. Tala no lo le sunga le awa afso soani o le kalesia tatu whamole mole. Talo le kalesia talo ma le awa au. E mana o mia se te talo mo Maria. Tolu aso tanto te tua I luma o le tua mo Maria. A o inta tala le alpongi las farele. O le tali e mai le tua. O le mea nā tātou te e talia. Ia ma tātou whaafitai e le tua. Na whaile ana po. A e tali le tua le o las farele. Are you with me? Lo winga na lo whamtalanga I ate oe. A e loa le pule ma le mana leo a mai le tua I ate oe. E te tautala ai le I me whai. E te whaipau lea na e aru I mamalua le tua. Ma ave e lana fionga lea. E tali le tua because God is bound by His word. E fusia le tua I lana upu lea. Lana upu lea mai o te matamata I la upu. Na whaifau ia Ieremia. Ma Ieremia o te atia o e te whatutu I tupu. O e fo I te whapena o na aviseina tupu mai no whali. Ai o te matamata I la upu na nai te tautalangia. Ina ia whataunuina. So ina te vai, o upu umai ana fionga ne tua I, e taunu uma lava. E taunu le sitianga. Ai le o uma tangata le sitianga. Ai sea, pe a whaile na le o le upu lea. Ai baba ai lea wa onga muli a, fitu e kalesia. Au mai lea wa onga muli a ina wa uma le avea I e kalesia te tasi. Ai tue whai iwa ina, whai mai le whetalainga ke viso ina, a o le iai talinga. Whaalonga tuia le mea o lo whetalai mai ai. Lea nganga o lea tua. O ia te mai ai, lea nganga pa ia lea. Lea sa tau talangia I tau ia fo nei I tau pou ia to se fulu. Lea nganga pa ia na te whapenafa mai e tafe mai to tonu ia te utou. O vai tafe. So ia te vavai ai, le vai tafe lea nganga pa ia lea, a e tau tala. E whapena lea ona puna mai nganga pa ia to tonu. Ai puna mai e le sau no mea ka o whakurukuru. Ai whai mai al whetalanga ke viso, Christ himself revealed in his book, when you have faith in me, when you speak your mouth according to your faith in me and in my word, then living waters will flow from within you.
Me fona na ta mai. Ele ai se mai ele malolo. Pe ama vavalo o pe ama tala lo fonga mai tautala. Are you with me? O ka ko fi fi amen hallelujah. Ai a o lo te me fa ka dei. Pe va ai le fo mai. Vai taimi nei. O lo fa pena na feta wa I fina ya ka mamai o fo mai. Tato te lo le covid na umatu nei. O lo o yai lo su to isi fo mai, ma isi fo mai. O isi famasisi, ma isi famasisi. Au famasisi o la u e palua vai. Le o mai lo po fe ele tonu ina po fe tonu le tulanga yai. A o lo o yai le fo mai o fo mai. Hallelujah, are you with me? Au fa na fa pa oi, ele au ngal fo mai no. E au ngal fo mai mo oi lo fa tua ngai ai. Ile level ngai lo fa tua. Ma fo anga fo ngai fe ale uma penga kolo. Penga kolo, ele le anga penga kolo. A umalola penga kolo fe mole inga. Ya vai lo suka molo. Are you with me? Are you hearing what the Lord is saying to you? You know, mena fe mai fetela inga le tuanga ya Paulo ile kalesia. I Roma mtau pe suma le lua. Manto tu sile mtau pe suma le lua. O le tu se ave I teresiano ia Roma, teresiano Iutaia. Le ala vai fa pena ona fa le tonu ina nato te tonunga ia Yesu Kristo e fa mai fa mtalanga Paulo ina Romana suma lo fa pelu a ia ni wina ile toe fuata ina auto loto o le fili numero tasi tangata Kristiano tangata fa na voina o le locos o le loto o lo loto o nale tu por fa fitauli e fa mai a ia ni wina auto loto ma ia auto soe po se hace me fina ngaloi le tu so fela su ai e te alu tu spaia God has given every promise for you success and prosperity is in the word a le su a wala ya fa fela ngai su live stream live stream ngalu ma fa like ngale like ele ai ama sau me o kalia hallelujah. Aleluia. Paulo me le ai. E lo ko kiro ka kalanga va ia nga. Alfe siri o mau ai sau papa o mi sau me mai ai tono me la. Are you with me? I'm challenging your faith. Pai le se me ka ke kadi o la fa siri ale fa ma ko ka se. La e se o nga o me ka ke mai ia sa uma. La me nga ka ko me la sa. Pe nga me nga fa lo ia o ma fo le ko fo ia. Fa fo le mai a o mai la so nei e lo suia lo wo langa tuai. E te le karikongu ia ke viso Yesu. E te le te tonu la fionga le tuole. A wala leo fai mai Paulo I le kalesia lea. Le liuina I le toe fota ina lo loto. Aua e te toe winga fatasima mea o le lalolang. Aua e koe winga fakasima lalolang. Wa mea lalolang. Aso nasa wingo ava. Le ia wo ke la de fa dia ko te va sa ka yo lo sa fa o ma ko la ia lo fa ile liga fu o fa la di me nga fa ya o mai o pa mau yo me fa ka me pia ya o ya mo ya wa ale o mai I le aso le o ma o tangata ta mamai la no winga le o polata mai ele o la ta mai ona o se poto le ma fa awa mata mamai le upu lea. E ia inga. O lea lele. O lea tua lea. Aleluia. Kamai a iau tau su e lo lea. Po sea. Li leu le loto. Aua le tau winga ma le lau langi. Ai te le ma fai lana i tau winga ma le langi. Pe a su e lo le mea lea. E a mai le upu lea tua. Awa mo o tau ia le fia le kuspa ia. Fai pe a lava. Ai whakwa e loa. E le teimi e sau ele wala au. E ke kua ku lomba o si tianga walo fa mai lewa sau si tianga wa fa mai e la ngona ma le leo le angelu silia le tua longa winga e le ngata le ili o sofa ai fa mai ma le leo le angelu lewa watu si tianga ya wa mi Mika fa si tianga ai va ko la wo ko ai a le le ke fa Wai, o se lunga le mea maulunga I fa pe ke o se lunga e ke koe pa ua e ai lalo le mea o le fesiri ai sea e lea lofa e lea tua I a te oi. Doesn't God loves you? The answer is no. He has given us all the opportunities in this world. Ina ia tatou langona lona feta lai mai.
a wa fa mai lan fetalainga ele ai se fano o e alolofa ma faa tuatua a fai alofa ai le se fa tuatua o longo le me ka ko si kia nga e ka malu e lua ya e fe lo la e malu le ke a walwa kwale e pe o pu wafi le o avonya yo o ka nga ko melonga ke va ko haru la ko ko mia fa fa hal ko mia na le sa lo ko mia ya nga nga fa ka nga ai ke le lua ai le nga ma fa ka ya o o ai ke fa ngai nga wa ele o me se me mama fa lo ma ka o nga so au I te va vai ele le wa mai o mala va no ya cha choi fa mai o la cho o mai e fa cho cho ya te la cho la na si ti ai le na we ai vai na fa me mata o te lo fa ya ke viso my Lord, I love you because you really love him. But the problem is, you are not loving him in the way he wants us to love him. It's a lofa ya ke viso. A ole lapi ole tato a lofa. Ele ato atoa. Ele lasi. Le lasi fo le lo me wa abundance pe kele. A le lasi lo fa sa mo na so le last. E papau. O papau ngai le au. A papau ngai la ko no ile umai. I can make you so I fight to tialo rofa ya tau. If you love me, obey my words. America la diska malo fa ko inga. Obey means OPAY, obey. Ya, we not obey nga olo walu ol makafanga ke ka ele ai le. Ma wa mai. The obedience to the word. Love means not only knowing the word, but you live this word despite the challenges that you face. O mai lo vai ngol fatino lo le. The tato mai vai ngol fatino because every word of God has to be applied. So se upula mai fa pena na mai le malo le tua. E ha ona fatino ina. Hallelujah. All right. Or fatino ngana le upu. Le wai lo wai ati ona fatutua. You know you have faith. Why? Because the Bible is saying to you that if you have faith in him. Le lo wai ati ona fatutua le upu le malo fetala mai le tua. So la umea lai fai. A wa le wai loinga e mata le tua ilana lana upu. So I te va e moni Paulo le Roma valu. Fai upu e lua suma valu. A wai ngā lulua e fatasi o mea umalava mole le lei o e alo lofa atu I le tua. So ai va vai le ena e ngā lua tama o ngā luenga tama wa au mai le upu. Wa mata foi tama le upu na a ngā luenga ngā pa ia. O ia e whapena o na au mai le mana I lo fofonga. A o ke viso lea, fai mai le whamatala ke viso. O te avatu ia te o tō o le pule I lo swafa. I have given you the authority and the power in my name. Leo whai meki viso o te avatu ia te o tō o lo I ngoi o tō whaongaina. Tau te tutuli ai lole te moni. So, po le ala wana mai te moni. E ke le koe a vea se fofo. E ke le koe a vea le a fo le au whai pele. Ka koe whatasi ina. E ke le alo vai poi le fai le a fo le fofo fa kaula I kula le o. A wa le va koe feololo le I kule I. Ai la koe o ngā laku pe ngā asin ka mai. Ai sawi o wale ngā koe ngā wow. Alright? A wai le lofa le sei ku le sei. La la ku o wai ka le ku la mo ni mo moi nga le se ka vai fa ka mai ka o fa kas. Alright? Ma mai. I want you to hear the word of God. I want you to hear Holy Spirit. We ask him this morning. You are our living water. Alright? So the mea te whaia ina, wa le wa mei ke wiso le upu ia te o oe. E te tau tala mai e whaatonu le nganga leanga. E ke le kau fesili foi. O i autou. E ke le kau fesili foi. A wa ala o mai ro o maa. A wa o leo e sea leo a. Pa wa lau me fai e te tali tonu le upu le atua. Mai le whame ke wiso whaatua tua mai a tau. Le wa o watu ia te oe. Lo i ngoa. So ai whaino le e te whaatonu lona e te awane I ngalo le suafa o Yesu ke wiso. Ai a ngalo fo ia te o Yesu ke wiso ka malole la unga I pasta Mika. A wai lor ki Apollo.
Ka koe fatasina. Au ki ofa lo ingo le suafa Yesu Kristo. I le suafa Yesu Kristo te whaatonu ia te alu ese nei lava, o te fusifusia satani, o au ngaluenga umalava mai ia te ia nei, o te tala ina foi, o mea umalava na etuina ia te ia, o ese nei lava, i le mano le suafa, o lo wali i whaola o Yesu Kristo, lalo mea nei whaina, o leo e whaonga ina le fionga le tua, wa e whaia ona le te o le mata le tua i lana upu, leo e tautala wa te lofa mai le tua, o la upu, o te mata iai, ina ia whaataunu ina le mea e ave iai, o ai le ave le upu i. O au le whaatino ia, a o oe la lea e whaia le ngaluenga lea, o oe le te whaatino ina. Lewa e tautala iai, ai te tautala fo e kusi amalo lima. Are you with me? Au e te manatu tua ia sa whapai, whawhiapea ki uwha iaku ai le winga i hoso mariki Apollo. E alanga hoso mariki Apollo e ki oe, langa ngai ke le karikongu. A whaia ke le whaia, a ua le whaia. Alleluia. A ia eloina, me le ana eloina, le tuspaia. Fai maina mua Ioana mata upe tole fai upe valu. O le mafua anga le po le mele na awina mai eke viso. Na te wha umatia o ngā luenga umalama satani. Po ngā luenga le te Apollo. Mo mua na Ioana mata upe tole fai upe valu. O inai te ilo ai lea. E le o to iai lama se mea le te Apollo. E mawhai ona whaia. Ie wa wha tua ia ke viso Yesu. E le o le tangata lotu. Are you with me? Note the difference. Ia i loa le wingo le senga o mea ia. Ia i loa o le tangata whanau whawina. Ia i loa o le tali o le tua. A wā a e le loinga na o nganga ke loa ai. O ngai meme lo whaktua tua. Ngai meme lo te tonua. Are you with me? Tato langona ina i. Alright. So le whaatonu lo le o ese. Mai whai mai le fionga le tua i. Whai mai le mata. O le matai o le mareko le na suma le ono. Mareko le suma le ono whai upa suma le fitu. Mai a oe whatua tua muli mai mea ia. Oe le whatua tua oe lea. See? Because you have faith in the word of God and you have faith in Christ Jesus. Therefore, all these words will happen to your life and your ministry. Are you with me? Take whatasina. Wa umul te mina whalongolongo. The listening time is over. This is action time. This is war time. O te mine tātou te whaasanga te Apollo kuri me kaungānu iai. So e te tautala lole iai a wawa eroina. O leo wea te oile mana. Whaupuna sumar fitu. Langa lau whetala iai ia te viso. Ka te whatasina. O mai. Whai upos furu male. Sumar vana suiva loa sfuru. Whai maile mo le maua a ke viso. Ma nua o ke viso la me tau pa sumar leono o Mareko. O ke viso te tu. He is the resurrected Lord. O lona wingo le resurrected Lord, wa ia te ia umana o pule len fa mai pasta manu o tai ale nei. O le oti, ma le tuunga mau, wa le o to iai sana pule ia te oe ona o ke viso lea. So o lea foi lawa e fai e, wa umana fai e ke viso. All that has been done 2,000 years ago. So o oe o le tangata sa o loto. O oe o le foi nei o le totino o le malo o le tua. Fai mai no le fai upa sfuma le valu, suiva lo sfulu, wa lato wo, ma ua lato whaatino ina le upu. O oe la le wai whanongolongo e laso le nei. Le la e alu loa. E alu loa le ma whaatino le upu. Mo sui foi lau te talo pe au matu nei ma sui lau te talo e le tue te talo e le upu lea. Are you with me? Fai mai fai upa luas fulu. Ua whaatasi foi o ia lea, le tua tamale, tua le alo, le tua le ngang pa ia. Ua whaatasi ma oe lea wa e whaatio le upu lea. Ma o le mea tamangang pa ia me su ke vise fai. O la tau e whaatino ina le upu. Mai ua lato whaatino ina le upu. Lea sa ta so o oe. Pa ua le mea le whaatari ai, tau tasi pa ia. O le kai me ki kaukala ai. And if you're going to be quiet and silent, nothing is going to happen. And you won't see the awesomeness of your God in your life. O tanto whalangolango i la tōwi o mai lungo TV. Ke roa sida tu fo le mana na ia te o ngai lo la koula i lungo TV. O iso la tōla TV nga mai mo maua le ang me kupu o la tōwola. But they want a following. Maua mai. A oe ai e te o le upu lea. E lei se me ta fia malo le tua. Mo oe. Tatu i whatasina. Whatutua. Ai baba ai mata po sumata o kinan a mai le tua le ekalesia le nei la mata o sa. Live me fai mai pe telu le ye ma recogna sumatas. Al fai upe los fulu lua se lo sumat fa. O mai le tai ale na wan fa long on nafi. Fatu te viso le mati.
Ia, aua nei toi aise si se fua mai ate oe. Pau ana upo ke viso. Are you with me? Ta fie fatasina. Te manao e te pueina le a ano le a onga. Aua te pueina le ato le mati. Walanga o to telo tanto wai role mati. Ai tanto te le la ngona ina lava. Mea lilo o le anganga pa ia na ye tu tonu ia ina. Awa o le mena na mai ke viso le a onga na. E le ngata mo le au so i le teimina. A o e foi maa. Malama le tae awa mai fai mai lope te ui. Isu. Na maki. E make. Ana nafi na fe tu oi. Ala wa mate. Ai vava ia inai fai upuna. Because this is how you read the word of God. O le wala ne te fai tau le fionga le tua. Va ai e fai upu. Dai va ai le fai upu se so o mai ai. Mo le se fai upu ia ina. A uma ina na va ai le luma atu. A wa o ina e te mau ai le o le anganga le awa onga. Po le anganga na e au mai tutono le upu le na le upu le famai le tua o te mata mata iai. Lai mi Mika mai pe te ruma le au so le mati lea. Ai fai mai le whamataranga ke viso. I le fai upu e losu malua. Ai au te fai atu iai te utou. I au tau whatu tua i le tua. O inai te vavai, o le awa onga lena a mai ke viso i le mati lea, e le ona o le fia ai o Yesu ke viso. Sa te whatasina. A wala e te mantua le awa onga ke viso, na ua whiloa e mara te Apollo i oi lunga le maunga le teimi na oso, wha oso soina i oi na ua umon papa ti soina. La le whamtalanga ke viso no whai asa tani, whamesa tani, le ri ie, a whai o oi o le alo le tua. Whetala i ane maa nai na i aliwa re. La le tali a ke viso apia o kou Yesu ke viso kali mai lo o kou. A le toa na ia papa toi toi. E le nao mea ai. E ola ai le tangata. So ai baba ai la i le whamtalanga lea ke viso le mati lea. E leo tau tala ke viso e mea ai o le tino. Are you with me? A o loo tau tala ke viso i mea ai whaleanganga. Le ofo fongia o mea i le malo te maa. Fai mai mati, a fai mai ke viso whatua tua. Whatua tua i le tua. O lo wingan whamtalanga ke viso na, so sese fai tau le tusi pa ia lea. Matari tonua i le tua lea. E whapena ona ia whaia i le mati. E pei ona whaia i Yesu ke viso. Are you with me? Tato i fantasina. Mea nei ta uai oi o le so o Yesu ke viso. Are you a disciple of Christ? O oi o se so o Yesu ke viso. Ala mai, ala mai. O oi o se so o Yesu ke viso. A whai te le tali mai unga te leilo inga. E alanga ele kari mai awai te leilo inga. A umala umaka upu lea wakaunga ilo inga. Are you with me? Awal wha mai mawinga kaimi. Don't waste the time. Be alert. Because the time is very near. Are you with me? Wheneng kako iai. Mere na mai mo oen so o Yesu ke viso. E le ngata i le mati. A o oe foi. O le ua whātua tua i le upu lea. Wai uita tau te le iola ia ina. Ai le fionga le tua. Wai le mare, i le Roma e vati. Whai unga lava le Roma. Ana ia ina. Whai mai le whitarenga le tua ina. E ala ia Paulo. O e na ia whirifilia ana mua. O ia whaamanuia, o e fwoi na ia whaamanuia iai. O whapenana whauina i le tua. So o lewa na whirifilia o i le tua. Whai mai na leo le whitarenga ke viso ina. Whātua tua i le tua. A whai tō te whātua tua le tua, e le ngata le mati lea, e te whai atu i le maunga, ia si tiama, la fo sam, ai lea o onga nai mai ina, e le ngata na e whaatonu iai, ai whaatonu ma le mea e alu iai. Ai whai aku i lea nganga lea, ali whafo, ka wanga ka uma le mea e alu iai, a wa alu le whafo, no mea ngalu lor wha malonga, ai whero lua ia iai ngā, ia e alu le mea u whaatonu ina o e le tua e te alu iai. Wai mai ia nganga leanga ia ngol mai ia ki viso e a fo ina ia ala ile ka malo le sa pa pena ona loka ia ma o chunga mau a mai ia nganga leanga mai yesa a ma le fa so zame ia ma ko o wa fa ga mai ia ma ko la fo ma ko nei poa ia no me ke o poa me nga ko i poa a ki no ka ka ba ki ni a o ngai te baba ia what I'm saying here. When not only you hear the word, e le ngata le whalonga le upu, a o oe, o le wa tari tonu,
Le fai mai ke viso, I lua sumra fa, o matai o alfai upo sumra tolu, a o le tu mause I o le ngataanga, o ia nai wha laina, so o oela lea, e te wha penao na e wha tonu lo I mea uma ia, o maunga I o wha fitauli, o a uma lava pia, wha fitauli ma mea o lo wha penao na o mai lo wolanga, a ho o mai mai ati oi, o e te wha tonu, pe lua sata loena o wha wha le ngungu, tau sanga le tu nei na lana tuaina o fo I mai nei, ona o maso tono mau tu mai ai nga paia o ngu tako lala o lo vai na ngu ia o le menga ia nga wa fa vai nga wa wa ku ngi e lua vai au ke mila sau ia wa fa vai wa monster so ngo foi no le yo one for my family for my watch your weight va ai ia lo mamafa ia ele o ska mamafa Kaka mama, what's your weight and what's your diet? A mai role la fo ngai male kai o ke oki ai. Ai au mai me umana, au mai role o saufa pa ia ina fo ala au. Au au loa, o fo ala au I o ngungu, e ona side effects. E isi me nga mai e a fo ngai e fa ki kiero ele malo lo ngungu. E fa file mu ngungu pe po fo ile madi e ina ai fa pena ona fa ina I mai si me o le tino. And then I rebuke a wa o lo le up. Le fa mai ko po o ne ave o tona o e a mai fa longo ma fai o fa ko no le fa longo fai ai le up. Hallelujah. So tau tala lo ia no so o me no ia. Na fa pena ele kau kala ko a ko lo ia na a so mo mua a so longo lua o tu la son tolu o le nei ia ko sa lo ngai pa wala mai nga kai le a ko yo ngai le lu va so ka lo o ke ia van ko o pe wo ko ia ko ma se I mai le wo lo va le va o ke le fa pia le ai e mai nga o la ki le lava o le fia fi wo fa ma la pe wo foi le pese foi le o ka fiu eu tu ale longo fa tu fa ile suafa isso que visero ri faola e tia vese ngungu o wa lo ngungu so o sa o ala le ngoa ile mai fa al ese malu vai o tu male lunga o tu mala o ke se kwala ya alo ale o malama le tae o ke ko ku e foi lunga ka ala sa le ala sa avon foi o la ai ape o va pe a le o le ala o ku o le kilo o a le la unga na sale e ka ka un ku lunga a wa e mai lunga I le la o ke le manga o ma fa pe o le ai le ele pule la o ma fa anga pule la le la mo ele ma fa nga fe e lunga ma unga e ma la lo ya fo ni la unga ya o le o ma fa o le la o le I ko manga I o ina fo che va ai ai ko manga I no chino le nei e pule a mia na ya che oi oh no fa mai ti nai ka mai fai ya ma ko fai so chausa sama fai no se vai fa le lo ala ma le fa le ai ngai ke fi au che vali e a ngomo no se vai ai le lo nga o lo ke ma fa I le e au fa lo ai le na mo che ma na ai le fa malo o fa malo lo o te mo wa lu ko ka vale Why? Not because I am a godly man, no, because I have faith in this word. I asked the Lord of the word, and God said, I am watching. Ina wa utautala le upulena ko ngeki lo mafau ile tua le fa o te mata. E fa tonu so ele ma fayala na minoi le tua. Listen very carefully. God will never move until you move first. E le minoi pe ke fiwa ke kalo ha le tua. Son, daughter, you have my word. Speak my word. So le mena na te faya. O tanto le e ola I lo langa tuai nei. A ele tau tala I lo langa tuai le na. Ele alu ese moe. A wafo ngai ke fia iai. Nā le ua mai up. Wa mai uma me uma ai a fai ala ke le fai iai. Alu ese ia.
E aru ese le la vai ke fie e le fai nga bese fai mai na fionga le tua tango e to ese le tangata tuai o le to tone to a wa o ia le na natanga o ia le fa manuanga le tua na ya joy. Hallelujah. So te tautala le yai te tautala le opula listen very carefully. Le wa ulone ba wa suri ba ka sanga ka lo fa lo la fionga le tua. Tol su val fato sanga ka lo fa la ina. A lewa mala malama le nei la fionga le tua. E le ngata le tau tala, fa mai te wiso, le mata upa na suma fa upuna suma fitu le mata upa e suma tas o suma leono. Suma leono ma reko fa suma fitu. Fa e o lima I lunga o e mama. So this is what I'm doing. Lewa ulonge o le kena kwa kwa usanga nga. O le kena fo nga le mai, lo fa mai lo le mai. Leo ka ko mau le di wa makalole ngo mai mai wa ke mina o e kalvo ele ya se me so ma ya ke wa haleluya le wo o mai lo ke mo makua le wa fi ai ngofo ai ngofo ke ngofo ya ngofo ele mal nga ele le ma falni kama ma fi ke ngofo nga ya ngofo e ku ko le lunga leske o le mfainga o le kusa masanga ku e kusa sa ya lunga lunga lo fo sa e le se me ke o ke mi le wo yengi ai ku nga e ka pipi e ko o vai o le fainga nge vai e ke o siva fa la lokonga o le menga I wo le se ma ya se ku ale nga alonga ke ka apa ya lunga na asa wo o mai le tangata matua ai le fionga le tua ele ai se tangata matua I tono la fionga le tua pe ai fa pena fa la so la mea la le fai le o ya se o le upu o la me fai o si aso te a mo el po ai me se pe ta mo halu le po wa po ka le do po ka ko ai vala au mo se tanga te mo se so soani e mena mi se talo po se ngase tu nga so o le me o ina ele ko le lo mo wa le wo fa lo na o le me na mai nga pa ia wa le fa mai fa o lima I lunga o e mamai. Il temina lea, ele o e lai mamai lai o le mana a o le o tau nu mai le news lea. Le la o fa pinga o nga pisi lo mafofau. Ya lo mafofau fa o ya o mo kwa pe o le alu le ka vale le alu mafofau. A mai la fionga le na yo lima le fa unga. So me fai tu le lo lima I lunga lo mau lo mani finifi. Fa il fa unga ngang pa ia. Ma le mana o le toto o li fa o le sukeviso. Te tautala I lo mafofau. File mo be at peace. In the name and the word of my Father, my God. In the name of my Lord Jesus Christ. File mo. O mea la iai. E toso mai ale I luma I. E toso nga I tua I mo mele o tau ngā mata. E le umia. Ai whango e fofo e se atu. E o whai nai mo moltino. Ai whanongo iai nā po o lase me whanongo. Pe o kakavale lo fatu. All you have to do, listen very careful, because the word of God is practical. It's not mental. It's not a psychological word. It is a word of truth. It's a word of life. Fa mai le pe refafa pe sumalu le woma. Fa mai le pe refafa pe sumalu. O lo ola lana upu. O lo matua ngalue. E siria tu fo ilona malosi na ilo pelu umalama tau fai mai tu. So le upu lana na e ola wa le wa ilo fofonga. Ta te fatasina. Fata ofa sumal val fa perlo sumal tas. O lo ile lau fai vale de pule. O le oti male, ma le ola o lo la lo fai. So wa fa tonu lola ia nganga leanga uma ia, po mai ia na. So fa le suafa ia su ke viso. O mea uma na mai te fa nga oi male tinga, te fa tonu ia te suafa lo ri fa lo su ke viso. To te o ese ai mai acha. O le toto fo ia lo ri fa lo su ke viso. Ia file muailea o sela uma cells o tissues uma lava lo tino I le taimine I lava sofa su Kristo. Te vai le umia ai fo atu. Your hands, not only your mouth, but your hands has got that anointing of God. Are you with me? Men na o e fa tu tua lava le upu lea. Pawan mem na o ele tu o lo tau tala ia. Hallelujah. Tatu tula. Let's be upstanding. Hallelujah. Hallelujah.
E iai le vai tafe le nao mana o le tua. E whapena ona. Tafe mai tu tonu ia joy. There is a living water of life that is resident within you. But it will never be able to flow if you're going to keep quiet and if you're going to be silent. O lo iai le vai o le ola nei tu tonu ia te oe. O wai whai mai le mone maua i ane mua mua me tau pe wha. A wai sili le malosi o le o tu tonu ia te oe mau. Nei le o lo i le laulangi. For greater is he who is inside us than he that is in the world. So a le tautala lava la, e ana lava le tautala, ona te le tali tonu. So o lau fiso soni a te oe, a ua le tu umia. Fa mai leu fa upua, lesi fa upunga fa peritania. Practice makes perfect. O le fa te tai, o le vame fole na ona e loa, ma e tofo ai lea, i le lololo le na, o fa manuanga le tu. Tato i fa tase ina. Te manao lava na ia wai mai o talinga I la fionga le tu. This is how faith grows in our lives. A wala le ola, le fatu tua ia te oe. Mai la wa onga a Solomona, tu se fata oto, ma tau pe fa. Fai pe lua sifuru, lua futasi, lua furu lua, ma le lua futolu, mai lo watali ie. Ie fa longo mai upu umau te whaia tua ia te oe. Hearing the word. Lona lua. Ia wai atu iai lo loto. Ese fa longo, ese le wai. O le fa longo, wa e taliaina, o le wai, wa nau atu iai lo loto. Lona tolu, mai aua nei te a mau mata. See, that's how the word grows in our lives. Fa longo wa iai le loto, ma fa penale ona ave iai o mata. E te vaai atu ai lo mafau. O la ua tino mai, ia le upule na ia te oe. Lona whawha mai, o le ola lea, ma le malolonga, yo tau tino umalava. So, ai wawai ai me umana, nawa mai umalava, o le ola, o le me te maua, o lo wha malolonga, e te maua ona ua e wha longo, wa ilo loto e le upu, ma ua le te a yo mata. A wha mai whai upa e lua sumal tolu, a ia sili ona e leo ina lo loto. Ai lo me umalava, a wa o nai tupu mai ai lea, o le amio. O la ua amio atua, e tupu mai ala le upu lea. O le taola pe fo I lava I le o langa tuai. E mafua ona le upu lea. Au e tula ia ina. O te mineo te mana ona ia wa ai atua o mata lea. A wa le wai wha longolongo. Wa e wai. You have heard the word. You need to incline to that word. And you also need to see that word in your midst. Because that's where you have life. So la tato usul peselea, la tato te usul pesen tato amatai. We welcome you, Holy Spirit. A wala ole ngang pa ia le pen tato ele tai aule nei. Yoane le nai e fitu al fai upu e tol suma le van. Fatu tua mai ia chao. That's what Christ is saying to you this morning. Then there's going to be rivers, living water flowing out from you. Tato wala wale ia te ia wa o ia o le tato puna vaiola. You're my living water. Never drying fountain. Ele mavai. Ele mavai le fa manuanga lea man mafutanga lea ngang pa ia mo oi. And I want you to see that word in your midst. Te mana te vai le upuna au tino ia te oi le tano. I'm not going to lay hands upon you. Because greater is he that is in us. Is here to bless you. A wao iai o I na te whakmanuia ia te oi. E te whaia I lo whatuatua. And when we sing that song, let it be our prayer. Tato pe pese lea, a vea le nā maltasa lamo I le tua. E te avatua I oi ia te ia. Whaiatu ia ngang pa ia. E pei o meana vame o lo vaiola. Puna vai e le mati. A umale nā. Ona e whaftai lo le tua. Mola na whamanuanga ia te oi. Tato e whatasi nā. Tato e whatasi nā. That is faith. You sing your prayer. And then you thank him after singing that prayer. Hallelujah. Tama. Wa e whetalai e le fo I fua la upu.
We have your promise that your word will never return void, because you're going to watch that word right now and bless us with that word. Holy Spirit, you're here. Illuminate our hearts with that word. Whapupula ma whamala ma lama o mātou loto I lau upu lea. Mātou a ai lea mai mea lo lolo lo whale tama. Mātou whiinu I vai tawhi o au me whawhiwhia. Wa lo lea whina ngalo mo I mātou. Ia mātou ori ori whatasi moai. Let's worship Him. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're my living water. Tell Him. You're my living water, never drying fountain. You're my comforter. Comforter and counselor. Come and take control. Take complete control. I feel my anganga paia. We welcome you. I feel my loma malu. Fatumi mātou lo mana ngā. Lo mana fatumua. Ia tawhi mai ai leo, ai tawhi mai mai tōru lai mātou. Tau tala o mātou I mutu feel e ya te matone. o e lalalo vai ola. Oh, oh, lava, lava, yola. Puna mayene matideya. Lau rafutanga oe. Ulubanga lola pitanga. Ue au mai oe. Abela yola walanga yate. Now give Him worship. Give Him worship. Abela whaftai. Whaftai nganga paia. Whaftai nganga paia. Whaftai e whapenana tawhi mai o vai tawhi. That there is living water resident within us. Let it flow. Let it flow out of our bellies. Romasa. Romanda ramaha shele. Hora mamasa. Pape kaitama. Oh, lava luba yola. Puna mayene matideya. Ulubanga lola pitanga. Ule au mai oe. Hallelujah. We surrender our lives. We surrender our minds, our wisdom and our understanding. Mātou te tuinatu ia te oelo, mātou tangata ato toa. O lo mātou iloa. O se poto ia I mātou. Mātou te tuinatu I lalo o ao Yesu Kirisu. Ta mā e mata I mana onga o lau whanau I le tai ao le nei. Whawhitai e le fo I fua lau opu. Mātou te tautalangia a mata atu I le tai ao le nei. Ai a whio mai oe a nganga pa ia. Ia tu mau mai lau whaunga ma lau whamanuianga ia I mātou. Le nei vai aso le a mātou savalia. Ia whaia lau finangalo. I tu tono le Emmanuelu au au. I le vai tau le nei o lo mātou soifuanga. E pei o na whaia I le langa. Ma vava ai ai leo mātou mata.
Au whapena o na ea, ma ifo, o a ngelu o whamanuanga, e tusa mo le whaataunu uina o awa fionga. Tu mau mai anganga pa ia ia I mātou. Whaftai me le mana o lau toto pa ia Yesu Kawisu. E le toi fesili ngia. Mātou whalongolongo le amatanga o le nei sauninga. Na e alele, na e malele, na e alanga. Wa tau nuu, wa uma o na e whaia. O le saolotonga, o le tongiola, wa e au mai a fo I le manu malo ia I mātou. O I mātou wa whanau o le manu malo. Ma tō le kalesia manu malo a wa fio ai oe le li o le manu malo ai tatou alalanga ma whape atu amen 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 au sau lang pate vi ele le ya alala mai lo mamalu atu le manoa le fonga e kalesia moisi fofuanga. Thank you team. You